Whakamahino mai pe mua o tupuanga ki si kai ngai mamata mai. Ia, malo pe kasoa. Ko Atonio LAGIKULA, e au tamai kia kamaliele muni LAGIKULA. Pe au whae kia akenete, latai haha ke pātea. E au ohoana ki lawenga hau, kia soe whalau tānoa, pe ko ama ki whanau, ko te ki whai tokorua pe. Si alo ngai e kasoa te whakanonoa tu pe o te Kristiano ani. O whai peki se opotu Olieta NETI, tuku mai pe heki i whakamatala o hinga pe mukoe. Iyo, Kasoagali ko Olieta, le au tupu pe utufua. Ko aku matu aku pe te loma whalaki katui. Pe au hoana mo Neti Tomasi au tuulanga lima heki i whamili ne toko ono. Pe mao maki i whanau e toko walu, mo maki moko puna e toko tolu. Atonio e ke prestai te mao whanau ako o Tepa, e mahino ki au i whale ako ani o Tepa e takitaki fukia i e safoka manu halalo. Toko te au ni mangfuru mahiva i a te uwhanau e ako i ei, pe a katoa lewa kia i te toko hongfuru malua kauwhai ako i Tepa. Ne e whewhai te kamata anga mai Atonio tau nofo ki te tūlanga pelestau te mau whanau o Tepa? Malo Kasoagali, ko te tūlanga pelestau ne au nofo ki ai te taua nigosi, taua ko lua whengu fulmafitu. I te temia e ne ke i takitaki e i te whawhine ko hau tau whaau wawau. Pe hako mai ki te taua ani, kua whitongi lewa tana pule, ani e nofo aka lewa ki i a safoka. Ko ni e te kamatanga taua ani, ko to i ope i te mawhanau, ko to e hako mai e te alonga te ngā ue i te tauani, ko ia ko te utauani, talo mai tauani ko osi mo tauani, nea mao te whainga maali, e ka ngā ue ai, pa muni pule o te whareako e lua. Ia. E whewhai se opotu Olieta, tuku mai pe i a te aruanga o te kamata anga mai, o se o whewhai taki ifuki i a te tuulanga visi presta, i te mao whanau o Malaefoou. Ia, Kasoagali ko te hoki tau pe ani, ne hoki whakanoa whai au, ka visi presta, i te APEL o te mao whanau longo lelei ka ko te utau ko hali atu ko ela ona ehi plesta ko puri atu mo taku muli ai pe i te komite o te mao whanau. Ko tale wata mau Olieta ki te whaahinga whiriwhiri o te whuipilo whakafofonga o te mātu o mao whanau. E whewhaitu nā whakaalu ke whakamahina mai pe mua ke a mātu? I te whiriwhiri o te komite mao whanau e ulua ki Whiripe i te udelege ko tana uhinga ka hau te ako pe a whirilewa i te udelege o te klasi takitahi. Pe i te udelege aia e whiriwhiri elewa i a te plesta pe mo te whaipilo katoa.